Ebusiafo memo bibia kwaba deba Gen C and pages so midin ede adwoa searching. Otek FM omo odwumade bia watu ne din dwabrem. Na ewo dwabrem dwumade ne so no politics nkoa ena omo ka ho asem ewo ho. Na omo discussion na omo eye ena Owura Boakye ye adom ede ensem bi etudwa. Na Owura Boakye ne nsem a okin na ne say His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo SSA ni ministers 120 na wa appointed or drawing the 4 years no SSA what so or reduce the kwakwa number assisted because ministers be bra Nana Addo appointed or no omo abua Nana Addo kwan bia so empo 2020 abra ya babeto aba no aside ministers be bra Nana Addo appointed or mu na no ye hu obia e wo campaign ase Nana Addo e na ne vice president na ne ye ena Nana Addo na yepe ena omo ye campaign a chese omo de ebua ya 2020 abato no mutumi enwini enti no ministers bebreba Nana Addo yi omo na emfaso bia ambaso enti Nana Addo onte soa na mbra system because government amowo power mutumi elusi seat na ekakra bi na edu 30 say bo 30 nso dia ene na ye na e woga na ayehu chese MPP for no omo lusu omo seat afi 2020 abato na yeto ne papa na no na Owura Boakye ye adom etrese Nana Addo emponka ministers bebrebe a or appointee omo ye esese nka omo eboa no na Nana Addo ne nduma pa oye no etumi etumpon na nso bia to na dwemu edan a Nana Addo na vice president omo de campaign ebro omo ho no omo fa omo si ha na nyame ncha de omo tumi ewini election no enti no opese okache Nana Addo say ontie no na ontie na supem say ministers are appointed omo during the first term no 120 ne faso bi amaso enti Nana Addo reduce Nana Addo fi enti nsema Owura Boakye ye adom ede etudwa NDC ni babin na how omonom ni ete constitutional right you can't prevent him say o free say papa na nyini no ntimi nya adwuma no no to ma opposing member no be yes speaker me hu mfom so bia ewo ho enti me de ono a papa na omo ato ama no eye eno kura beboa mo mampani no atie ye mu bi se ye kasa obetie se asemba akopa me de fa mo afidie so ama mampani ni se si a parliament akopa no aye 137 the number of ministers na also teso because 125 ministers also no amwa Ghana kwan bia so amwa ye kwan bia so at the end of the day wow mampani woni with deputy woni o vice na mo nante ye chine Ghana ye mo campaign anka mo party executive regional executive national executive constituency executive omo kwan bia so look at the selection of parliamentary candidates but go had the NCC ye de no kokora no de na kokko na nka party pa mo national executive or regional executive or constituency executive who parliamentarians 169 no etimi elusua bedru 137 more than 36 ade so enti omampani first and foremost I was what the number of ministers no 120 no I was about 60 I was what half number 60 no so no constitution no say a number of ministers ya be mu be half also members of parliament say you don't have the luxury of having majority of parliament enti say one kofa ministers kakra bi na kofa bebre be how enti 60 no fa mu base 120 no fa mu base 60 as ministers ya e mu be 30 na be free parliament even in that 30 no you have to appoint people who are quite energetic omo ho odin no omo wo ahofama say si ehia no parliament say sia or the American free minister be ko parliament ehia no ministry say sia or the American free parliament be ko ministry na wape womo ye non parliamentarians na do omo ye deputy ministers se base MP no a ono ye minister no kro ehia no parliament no kwa ne deputy no enye parliamentarian no ma hwachiri e ministry ho sa na wo sa wo ye na okoko sa ko sister ministers bebrebe 120 government appointees bebrebe 120 something M1 no kwan bia so na me gidi se efri samre ko niema asisia no ene ade no mampani nyame aye na dum wasawe ni aya nyame aboa ye de one ne vice asisu fefefe me gidi se nsem a ye mu bi eka no obetie na ode aya adwuma na no eba ne sa ebeboa no na bebo my Ghana. All right, me that enti me no wedi kasu bumache na wo me nante yan so won se me no nante bone enti program na eba se ya wa na abedrem emre bi ba yo mo ko ni nyina na ye twa trem onti wo gyama na o ye adwuma kama na bia me ka se o du pom su tun so en fa kwa bo frame besi na nan na se ni se fia wa adwuma ten na ele o ye na ya makasa ne nkoso kakra wo se politics ndi ye ba
ya ye bojam on the sports dem bi tema o de ton me boys na ka gum sa be adwuma na na nya me nhyira pa o chairman na kwasi asa me nhyira ma na o the chairman wa ya ma party na ya kono wa Asante region ya ene ya me party ne hum na nche bi se ne ya ye besuma na ya omu nyina adwuma pa wo ye ne nti ne nyina ya de ye beso menu ya isham 8 kwa me zunzu tio chairman kwalen sa kwa na fe ne ku ga be kwai omu ti wone NDC mpanifo nyina wo mo chichiri benche ni ya menu ya ba o ke friend Charles wo semfi wo tie dwumadie na wo ba dem ama se mazin so 8 mate kanu eya mi ame wofa na ajekum die wuo enso ye bekwai adankraja hene na adankranya ma hene adankraja hene chairman no go ya ono ya chairman ono so tie say ho nyina ya memi hood okay na wo say menu ya social commentator ni be share first na me ba na ono ne penten kwa wo ti nyina ya wo say Jowise o charge o dwabenti ma Jowise lusu ene o ka ne sa na nsem na wo ka no nsem ni bebre ena musumsem futura ya homa de nti american say kanu tika chere we bokro enti say de o ka say awia no de na member of parliament NDC for ye di nkunim no mu de ntwe no mu hia sa meeting nyana hu hia me tatam nyana mada ebo no ndu be pepe na me da me gire panyi wono me ka so nyane me onyane me national pom yensa ene ese me nkan na ese ma ye ka nyina ne say ena na dwi enu tam ade nche no na NDC ye ne ye speaker of parliament now what can say majority any majority leader bia they say you government leader in parliament and you opposite never mention majority them also much trouble o ma you so twem mame people no so much majority leader bia ni I never said na epanyi say umu abo anwa nkwa so ponhwe enti ye ne NDC ye kɔ anadwene nyina ne abo abo ye ho ne ye ye kɔ okay kanu so wo hwa yi ni ye pa wuti ye duru fie ono ye nuamu bibi for no madwu mu akyeche on say we she batakari we she coat we she kaba we she straight we have to we ha na so mba ya no ma mo bon no mba na wo hwa ndisi wase wa na mfuka na mkwale tenkunya ne yi de omu nyina ne say ye hu say parliament crack won any media for social commentators mu nyina ya say mu ta bibi achi and they say kanu me see yet apart from wo any microphone minu ya wotre mo kunni from mo hwa nyina mu nyina say pipi for me ba me kama sam bone be no mo ye nyina obi ata pipi for ankunya na woni nyina ya de me say kunya ne tan wo de make na say e ne ya ko say ye nya NDC ya wi atan so ahum ya ham ya ahum apanya mo nya me kase otwedi abokwa me eta ya ji a ya ji majority no and this was Jowise go campaign was so be ai speaker and on the campaign me on my kwa say obey speaker and they say ya man first speaker ya man ya nim next 4 years message or deba and you on one konkonko because the kwa voice na nyana of also be speaker na na fe dia kokon wa kobundi afi na wo wotia na wo kasa na ai wanyini onyini MPP mu nyini abema post and them say dey me bo Professor Mays about say e wo mu say JJ Rollins na the party no but Professor Mays be fa yenyi mantin be wura party ni mu say mu na hwode mu mojamu mu je mu wura ma party ni woda ache ani e no and then MND say akono no enu panyi mama so ba say da bi mantin mu wura mu hye mu den oh wura pare wo okay we branche with you wait me dem be post ye man post you know me say me tell us be constituency organizer am say me say original position me ban so ahwode ni wo e bi am say why go kura je sinu nya why yin baburu wudi aze o da fe dia na o mo go tena ho ana mo ko mo go funa pam wo eduru ba bia nkola nkoje nkoche na muni nkola ho ha kala bia mo sin panyin onu ni diabetes ne kaka ne ya ne situtu no enja ko kura wo dwe ne ho abodo dondum yanu anajo ye gu sagunu so ye kan chigunu na dwe nyina bom wo kwere ani o hwem brante NDC brante ye gina na wo so jafo ba ho anya hwemia enka na oba bia da soja for parliament omudo no ga say hey say ya jo man na for panyin ya ga ku na no an ko mawie na ni soja for no mudo no ko so mu na mi busa about record ya bi see that roll is the time we soja breast roll is the time soja atade kura for soja for me wura parliament e bi see that e ya temteku so ni ma satam ye ni minister of interior ye ni minister bia e won the commanding won ye ni president said one institution why soja wura parliament omo to me wura a new parliament the state was not lawless at that time it was them now can una what government yan na kula na sere me bo papa say da bi soja for no ba won ye wiase nyina ga say da Ghana ku asia na e ye say da bi petre was ye go so e ba na say na petre ba me so ko e ba mienu ko say da no asem John Bodu say mo wan this for any for majority mo for Joe say fu ka bi for say any for majority mo ya first speaker ni ya be first deputy second deputy for nyina e ma mo hwe if you ya jewa boss any ga jam say da bi sambre abani na mo tu ye ni ye di nkunim e say ni 106 and 169
ya broma ni mu nyina be gina 137 tie kan kunu mu dia botre dia NDC na boy enti ye ne be yim speaker so we me what the status no nyame ba be gina me ko NDC ideological school ya me me ko ye diploma in parliamentary studies ye wie no what say attention me say na dem status no babin we full institution and after the akofa akokra be gina na we experience and we are professor I say look at them here enye pejam ko say wiem ne obedi speaker of parliament obi oba etan go no akro on mo benya ye ne one number after the akofa ba utiri mu fanya okobirinku enye go for the hebia ni ma papa we oba tena ho no obu of pejam za no on frɛ no obi ho a oni ni we issue and zadia want to man zadia otwa fa kire ye na za na wo de akotum what we be kanu do mo ya no na mesre kra keke ne bia me kase ye ni NDC enye ba hira bre wadwu ne bia me kase